Sebelumnya, silakan tekan tombol subscribe di bawah karena akan ada banyak lagi video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya juga agar kamu akan mendapatkan notifikasi setiap kita memposting video baru. Soalan ayah Nabi. Abdul. Mak Nabi soalan? Aminah. Nabi ane Abdul. Nyok pakon tak pegah tanya dia mangat galak tu hentu. Abdullah anak sawa mim tua. Anak sawa Abdullah. Anak Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak sawa? Anak sawa Abdul Muttalib. Kata anjir dia. Paki yang ada. Sang alamat kiamat dunia. Anak sawa? Anak Hashim. Hashim anak sawa? Abdi Manaf anak sawa? Qusay. Qusay kabeh hiji tu kan? Nabi Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, Kilab anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Fihrin, Fihrin anak Malik, Malik anak Nadri, Nadri anak Kinanah, Kinanah anak Khuzaimah, Khuzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudar, Mudar anak Nizar, Nizar anak Ma'an, Ma'an anak Adnan, Adnan anak Uddi, Uddi anak Udat, Udat anak Yasa, Yasa anak Hamaisa, Hamaisa anak Salaman, Salaman anak Nabti, Nabti anak Hamal, Hamal anak Qaidar, Qaidar anak Ismail, Ismail anak Ibrahim. Siulang tu yo. Ibrahim anak Tarikh, Ibrahim anak Tarikh, Tarikh anak Nahur, Nahur anak Sarug, Sarug anak Arhu, Arhu anak Fanil, Fanil anak Abir, Abir anak Syalih, Syalih anak Arfakhsyad, Arfakhsyad anak Sam, Sam anak Noh, Noh anak Lamik, Lamik anak Mutusyalih, Mutusyalih anak Akhnuh, Akhnuh anak Yarid, Yarid anak Mahlail, Mahlail anak Tanian, Tanian anak Anush, Anush anak Sis, Sis anak Adam alaihi salam.